Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bihaon pangadjion nato iban tahsinun nato in suratul Kautsar. Den mga pangadjian halaw man sin sura ini siya ini tartiban hika hangga tuswalo halaw sin Quran. Iban intaod sin kalimat halaw man niya hangpo kalimah. Mang kita on tiu din kalimat halom niya sabab in sura ini den ha mga amo na ini in sahupo sura halom sin Quran amo na in suratul Kautsar. In taod sin huruf haloman niya kapatan tag dua huruf iban in taod sin ayat niya tu ayat da. Piaturon ini hamakka bima na in siya makkiyah iban piaturon siya puas sin adiyat iban before sin takathur. Imma na sin al-Kautsar bang haluka injilizia abundance tinya karayawan sa taod-taod sumakawa aun hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin al-Kautsar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ten kan Ibnu Umar long niya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. Dan kan Ibnu Umar long niya nagsab din Rasul sallallahu alaihi wasallam in Kautsar long niya naharun fil jannah. Naharun fil jannah. In siya ini sapa siya halom sin sulga. Inkid pakid niya den ha bulawan iban in tubig niya dimaragan den ha musa atau akan dimaragan habawaw si musa wa ma'uhu ashaddu bayatan min al-laban iban in tubig niya labi in puti niya den sin gatas wa ahla min al-asal iban labi in limu niya den sin gula. Amo yato in Kautsar bima na in siya ini ngaan sin sapa amuin halom sin sulga. Bihaon lumaton kita pa pagtahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna rendi aun siya gunna iban aun siya mad. Haunum mo hibutang in gunna iban haunum mo hibutang in mad. In gunna hibutang mo siya hapanagnaan mad hapanagnaan nun sukun iban in mad hibutang mo siya ha hikarwa nun taga baris. Biya din ito. Biya nasin ini bang mo siya butason. Long mo in ubus na. Biyan manin hantang niya. In hamza ini baris baba i. Ubus in nun den doon hapanagnaan nun niya sukun in. Ubus den di i baris taas. In gun na hibutang mo siya den di ha nun panagnaan amon na in nun sukun niya long mo in biat to hibutang mo siya rin doon ing gun na in mad hibutang mo hakahinapusan nun niya amo in taka baris yon long mo in na biat to na long mo pila harakat in mad din doon in harakat niya den di in harakat niya rin doon manjari 2 manjari 4 iban sin 5 may ito pasalan in mad na rin doon jaiz munfasil nagbak in mad iban sin hamza ha 2 kalima may ta in na iban sin amin a'tay na kay ni 2 kalimat siya nagbak in mad iban sin hamza bima na jaiz munfasil. Law mo inna a'tainakal kautsar
in ain din di in siya aon pagdaran sin tingog din doon sarang-sarang a'tayna a'ta in ta din ang mga huruf marakmul ubos yato in nun din di tabi'i lang mo inna a'tayna nakal inna a'tainakal kautsar kaf bukan kau us hawaw in makhraj niya ha higad simud tinepatadjokon mo in dua higad simud mo long mo kautsar in tha hibutang mo hindol sin dila mo atau akan pawa mo in gua si in duhol sin dila mo hibutang mo siya lang niya pagtawa ko lang niya imakhraj niya ha dhahrul lisan ma'a ru'usi thanayal ulya amo ito in duhol sin dila mo hibutang mo siya ha ipon sin hahait sin ipon mo tampal pataas tha tinaluputon mo siya tiyo tha ngus inra din doon marakmul siya sa baban kikita na to bihaon inra aun siya baris fatha sa bukon amoyan bukon yan in sababan sin karakmul kanya bukon yato sabab bangkaw himundong din doon inra yaon mahinang na siya sukun lamu thar bukon thara di mo siya manjari basta lamu al-kautsarah lamu inna a'tainakal kautsarah di manjari beto sumagawa may nang siya sukun kautsar na insawaban nahinang siya marakmul insawaban di makmul in ra yan sawaban ra sukun haunahan niya fatha amo yato insawaban di makmul siya in haunahan niya amo in baris sin thar hati niya in ra din doon marakmul insawaban niya in siya sukun haunahan niya fatha thar balikan na to inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar fasalli fasa insad den doon marakmul bukun fasalli sa fasallili in lam palam dagmitun siya ayaw mo butang imad lang mo fasalli li rabbika bukun bihat to sumagawa dagmit siya paham buok lam lang mo fasalli li rabbika wanhar in ra den doon marakmul sa baban sin baris niya fatha li rabbika wan ha wan direct in waw yaon paha mari wan panun direct in waw panun wan ubos yato ha wan ha in ra den doon marakmul may ta sibo da ibansin yari sibo da ibansin thar ininisab har marakmul in ra den doon ra sukun haunahan niya fatha fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna rendi aun siya gunna hapanagnaan sin nun niya amoy nun sukun niya to inna sempa nga sumay ta ini in hapanagnaan ini taga mad ini wayroon may ta mo siya pahabaon in dendi di sababan ini aun siya mad ini wayroon mad niya wayroon nalong mo butangan mo siya gunna sa di mo namaran long mo inna siya direct ko pasin ay mo pahabaon long mo inna siya bukon bihat to sumagawa inna shani'aka tabi'i shani'aka bihat to inna shani'aka huwal abtar shani'a hamzah
terus kaf syani'aka huwal ha huwal ab imba dan doon kalkalatus sughra ab tar in ta'a in ra dan doon in siya marakmul maita na bukun sawaban sin baris damma sumagawa in sawaban niya bangkaw humundong den do may nang nasiya sukun na in sawaban niya in ra sukun haunahan niya fatha bimakna in ra hakatan ayat den doon hakahinapusan niya den di hathari ni marakmul di den di ha wanhar marakmul den di ha abatar marakmul in sawaban sibo-sibo sila katan ra sukun hinahaunahan nila fatha. Inna syani'aka huwal abtar. Basta na to in surah ini dan ha panagnaan niya supaya tumampal ka to. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah amo yato in tahsinan sin suratul kautsar wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.